ubu ngubu ndabakunda sana reka turirimba ni indirimbo. Miki akumbuye interview wawe. Miki uzaze Kampala dukora ikiganiro wano. Miki uzaze Kampala we na Aga Promoter muzaze dukora ikiganiro kuri Yago TV show. We have come long way to papara. Jari long jane kwibona hano. Oh God, you know. Nanjye najyaga nibaza aho bizava. Niba ushaka temwanyaje pick my number. Namenye ko naho ritarema. Mu rugendo rutoroshye my friend. From Tabagwe to Kampala. Ndimo mfungura champagne. Brie, mama don't worry. Sinigeze nikoza nimbari. Ngo nkunde nkorera iyo madorari. Mutipe wo mu cyaro uri so funny. Mama don't worry. Sinigeze nikoza nimbari. Ngo nkunde nkorera iyo madorari. Ona na kuko umugambi w'Imana suwejo. Suwejo umugambi w'Imana suwejo suwejo. Nadia, I see you. Nge ndibuka hepfiriya mu buzima budafise formule fori bisaba kuvumilia wetulia inyenyeri ya wizaka iwafashe ikiganza unjyana hona kwijyana undi ndibisitaza mwami Yesu iwafashe ikiganza unkoresha ibitangaza nisishaza. You mama don't worry. Sinigeze nikoza nibari. Ngo nkunde nkorera iyo madorari. Umutipe wo mu cyaro cya Tabagwe. Mama don't worry. Sinigeze nikoza nibari. Ngo nkunde nkorera iyo madorari. Ona na kuko umugambi w'Imana suwejo suwejo uwo mugambi w'Imana suwejo suwejo. My beautiful people, thank you so much. Thank you so much. Mbere ko tugenda rero ndabona umuntu witwa Miki ari hano n'umuntu witwa Umunyarwandakazi wacu. Aya ma gift menshi. Iyi ndirimbo rero ndirimbiye ni mwese mwabanye nanjye. Ndi Umunyarwandakazi Eva, ndirimbiye Akana k'Imana, Bless, ndirimbiye No Stress, ndirimbiye Miki baba ndirimbiye nyine umuntu wese wabanye natwe na Solange ndakuririmbiye. Umunyarwandakazi bitese. Hi. Good, how are you? Ni gute utanga amadufa n'akora niwiyereka abantu. Come on. Shamba bari bato. Ibintu by'ubustari, ibintu byo kugaragara si ibyanjye mana wanjye. No, kugaragara bitandukanye. Twiyereka uratubona nakora turatwiyereka tugusuze deni mbere y'ibirori. Yego, I'm so sorry pe ntago nabishobora. Wowe uranze haraho twahuri. Okay, ntago wanyibuka by the way. Sinzi ko wanyibuka kuranze. So I'm a fan. Kwera ndi umufana ariko ibintu byo kuyerekana umva sinabishobora. Umeze neza. Ufite umuryango. Umuryango, what do you mean? Umugabo oya. Mfite ababyeyi. Umuryango. Nashaka gusabira amahoro n'imbaraga ku muryango, ariko kubera ko ufite umuryango ukomoka muri kabari abari wo mbisabira. Imana ikomeze umuryango wawe, ikomeze umuryango wawe.
kandi tugukomereza amaboko mu izina rya Yesu Kristo. amen, na nawe bikugirirwe. Urakoze cyane, umugisha ndabakira. Urakoze cyane kubana natwe, urakoze cyane kuduha amagift. Iyo ngiye umutima wanjye unezerewe ndabivuga nyine nyakarenze umuntu umutima ngira ngo ugasesekara ku muntu. So thank you so much. Hanyuma shimwe n'umuntu uzakomeza ugize nzajya kuko amasomo ndimo kubona kurumva application. Ejo ndabona urutonde rw'amapplication 5 akiri ku mwanya wa mbere mu gucuruza umuziki. Nsanga YouTube iracyari ku mwanya wa mbere, ariko mu buryo bwo gukorera amafaranga burusha gusanga TikTok ari ikorera amafaranga menshi kurusha n'izo za YouTube. So ndashaka kumenya amasomo menshi, kumenya byinshi kuri TikTok, ariko uretse n'icyo kandi hari ibintu dushobora kuzajya twigana hano kuri TikTok bikatugira umumaro twese. Okay. So umva urakaza neza gusa, ariko n'imihanda ya TikTok ni hatari nayo iranyerera.